ua matou o mai sisi atu o matou lima ua matou o mai faafetai I mea ua e whaia matou te tatalo mai fo atu ia te oe e a fio oe iwi I ngā lau whanau and here we are lifting our hands to you here we are giving you thanks for all you do and as we pray and worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. Tama whaafitai le tai au. Whaafitai le nei awanoa ua whaifo I ona whaatino I nai le nei au onanga. Ai le I tautalangia lava se upu e tasi tama e wala au ma le loto wha mawalalo. Whaaloalo atu I lo wanganga pa ia se e a fio mai. Fio mai e te fisosoa ni mai I lau upu o le a fola ina. Talo I lau whau unga mana le tua lau au auna e vai e walea fo I pa whaatau wai. Talo e te fio mai e te whaamala malama. Fio mai e te whaamalo si au ia I mātou e ala mai lau. Talo fo I e sausauina le nei ala leo ma mea uma ma masini le mana o lo toto. Talo fo I e vau ia se a nganga whaalawe lawe le suwafa manu malo Yesu Keriso. Whamanuia si o mātou atu no I le whenga iai tiu te mawhaiva o le nei asu. Le whangaloina le tapua inga na I o mātou ta mā ma tina mātutua I maota malawa. Mai se fo I lau au whaingaluenga tutofi. O lo latou whaafale le malu I nuu mawhioa. Ona o le fola ina o lo finangalo. Whamanui atu le ngaluenga tā lai le nei asu. I so o se leiti o I lunga o televise whaasala lau tama. I alu ma le mana lau upu tama. Ia whaamalo sia a nganga maloto si o mato utu. Talo fo ina ia whaapena o na tapena ina I mato utai toa tasi. Ua mato I loa ua lata lo toi e fio mai. Tu maule vi inga ia te oeta mai le nei tai au. Le vi inga ma le whaafitai o na olo swafa Yesu. Amen e ma amen. Ia, ia le atua le nei tai au fou. Praise the Lord. Ia, la ngona fo I le anganga o le fia ma le whaafitai le nei tai au ua maua fo I le nei awanoa tātou te toi whelo ai se whaupoponga o le nei porkalame ua whaingoina o le ngaruenga o le lenga mō tangata uma. Ia, ai tātou te lei anga I atu se autu ia po o se manatu autu fo I ua wha pe naona saunia mo le nei aso e wha malosia I fo I tātou.
ia e whaatalofa mwhaafeilo i atu malo le soifua maua ma le langi mama malo fo i le tau malo le folau manuia e tali tonu lava e le file mu fo i taimi uma e le malu fo i le tai taimi uma e lava fo i taimi e so wai le folaunga ia o le vi inga e wha fo i le atua la fo i na fe so wa ina le tau fo i mātou le pō na pō i le pāpau whaititili ba M.O.R.E ia ai whaafitai o le ua maua le nei lao matango fia le nei tai au ia ta tonu fo i o lo o whapena ia le tau si o tātou atunu Samoa ia whaatalo whātu i so se Samoa lava o whea lava o fio ma papa au ai o ai fo i ua maua mai nei avanoa po le nei taimi tātou te mafuta i lunga le polkalame ia ia le atua malo ma whaafelo i atu ma whaatalo whātu swafa manu malo Yesu Keriso ia sa iei se whaale tonu li tātou video sa tau tapena ina il vai ason te anei ia sa abatua i pea o ni whaamau ni anga po o ni pine whaamau ia o le taupule pulenga ani tangata po ni atu nuu foi o lo o fatu tu lava i le nuu o le atua po Israelu pei lava foi ona fai atu le tatou polkalame ia o lo o tatou au na lava ma ngā lulue ia tautua fo i le finagalo le atua ia e pei o lo tatou whaasiusiu mata lava i le nuu o le atua po le nuu filifilia o le atua o Israelu ia ma mea fo i o lo o tutupu ai ia ma au mai e fo i se whaamalosi au ma se toe whafangu ia ma se whaala e au fo i mo i tātou ina ia tātou mataala le ngata fo ina mataala i tātou te talo ma manatua le nuu o le atua ia ma tātou vaai fo i folafolanga ma polo misia le atua i lona nuu ia e mai se fo i o le a se fi au tāua mo i tātou o Kerusiano whātua tua i le atua o Aperamo le atua o Isaako ma Iakopo o le atua fo i nao le nuu o Israel ia le atua pe ila von tātou iai le nava i aso i le tau pule pulenga a nei nuu tua oi ia ma latou tau mawhai ai ina ia whai lava se awala e whaumatia ai le ingoa pe soloi e sea ai le ingoa o Israelu mai lunga o le whonga ele ia lepe sa whai tau ina ele tātou tusi le nava i aso le salamo e valusuma le tolu mai wa latou whapea mai whai upu e wha o mai ia tātou whaumatia i latou ia leto e whai manu ia leto e manatua lava le ingoa o Israelu mai wa latou tau pule ma latou loto ngatasi wa latou whai le whea ngainga e te e atu ia te oi ia le lasa tau mwhai e se tātou wata po se tasi fo i o ia o le alala a tau mawhailo e tu ina atu le tātou wata lea ia whaamauni ai pe prove ai ia le angava tau po o le tau mawhainga fo ia nei nuu tua o ina ia whape na ona whaumatia le nuu o le atua ese le matautia pei fo i ona mai tau atu pea i le leva ona tāpena pena o nei atu o le viro le la whaali atu o le tasiiva fituiva sa whaia i se taitai o le malo Iran se whaupunga whaapea uata tau ona mai Iran still vows to wipe Israel off the map na tau tino ai pe na tau tō ai le tai o le malo o Iran ina ia soloi e sea Israelu mai le whaafanua lalang ia o le ala a tau mwhai e tu inatu i lunga le tatou wata lea ia e whaamau ni ai le awhionga pa ia le atua ia whaamanuia le atua i lau mai mua mai ia le la atu inatu nei tatou wata e lua lava nei tatou wata ia o na mata lo leo le tatou polkalame ia le atua. In 1979, the world was introduced to the menacing glare of the Ayatollah Khomeini.
His Iranian revolution ousted the Shah of Iran, a U.S. ally, and put its mark on American history with a hostage crisis that lasted more than a year. Its leaders began to purge the country of Western influence and set Iran on a path of expansion and Islamist terror. During the revolution, the U.S. was dubbed the Great Satan by the ruling mullahs. Still, most of their hatred was reserved for the country they called the Little Satan, Israel. For 4 decades, they have vowed to wipe it off the map. The show of force continued this month as Iran paraded its missiles in Tehran. I think a clash is inevitable. Middle East expert 𝗚𝗚𝗦𝗚 says according to Israeli military sources, Iran has armed Hezbollah in Lebanon with enough missiles to bombard all of Israel for weeks. Lebanon itself is so well armed with Hezbollah missiles and rockets that Israel could face every day not 10 rockets, not 100 rockets, but 2,500 rocket attacks every day over a period of 3 weeks. And that doesn't take into account Iran's nuclear program. In last year's UN address, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu exposed a secret nuclear site with 300 tons of nuclear material. Now, I also have a message today for the tyrants of Tehran. Israel knows what you're doing, and Israel knows where you're doing it. Israel will never let a regime that calls for our destruction to develop nuclear weapons. Not now, not in 10 years, not ever. While 𝗚𝗚𝗦𝗚 warns Israel can take care of itself, he worries if the mullahs aren't stopped, their grand design could swallow up the region. The Iranians want Shia Islam to be the face of Islam. That means they want to go after Saudi Arabia, Iraq, Kuwait. They want to go after all their neighbors and project their force all the way to the Mediterranean and to the Atlantic. They want to go through Lebanon and then through North Africa. They want to go through Yemen. They have a real expansionist process which is similar to what the communists and the Nazis had. This is not just a religious calling. This is very serious power politics strategy playing. John Wagi, CBN News, Jerusalem. Ia le atua. Na o sina kilipla I titi ale na e whamaonia ai ia le tatou tusile sa whaitauina I le vai asona te ane. Wewa ia I le ingoa e whai ngoa I nei atu whamea the small enemy ole tamai whiri lai titi. Ia le atua. Pi o se atana sa tautu atu le tatou polokalame le vai asona te anei. E whaamaonia ele upo le atua. I taupule pulenga a nei atu nuu tua oi ua latou whaia. Ina ia whapena o na waipe se aile nuu o le atua mai le whawhanua laulangi. Ia le atua. Pei fo I ona watu le tatou polokalame ele o se taimile nei e tatau ai ona e tō manatu ma ala foi ma e mawhau whitutu na I o langona au e te no foai. Whai ma e tilo le nuo le atua, ia wawa ai tuspa ia, wawa ai le taimi, pei lava o le tasi foi o moto tau ave, e enka lava, we anchor to the rock, and kia to the time. Tau te tilo foi I le taimi, ia, ma mea ua whaapena o na tutupu ai. Ia ma whaatupu ai foi se langona, whaatupu se langona ma se manatu. Ina ia tatou matahala, tā pena, sauniuni, peia ona po, ina ua matua te tele mai foi uila ma whaititili ma pāpā koe ma lepe le whale. Ia ua oso alo ta mawhau, ua whaapea kai pāpā mai le nge uila pā mai mua koe ses, ia e whapena le tangata e matahala ma nofo sauniuni ma tā pena aua tātou te nofo. Pei lava upo o mua ngana whaasamo e tātā longo pēa ma se whau. E tātā longo pēa ma se whau. E valusia pēa au le whau. Ia e
e le aʻoa ia e lau puʻata mawhainga, e le whaatonuina foʻi e le tatou polokalame, le paia ma le mamalu o si o tatou atunu. Ai whamai foʻi ia upu o loo masani ia ona avatu pea ma quote atu ia. E le lei lava le asia a ua tāpena, e le lei lava le whaafua se ia, a o lava tāpena pena. Ia le atua. E le lei lava le awane i wha manu po ia i o whanga le tā wholaunga. Ia le atua. Ia asi mai lava pe o mai fo ia ni whawhita uli po o hani me tutupu mai. Ia wa o le malanga fo ia le maliu ma le oti ia. Ia. E le o vasa ia. O va aia pea ia le taimi nei fo ia. A veal nei taimi o la u por kalame. Ia e momoli atu ai fo ia whaamawhanwhananga, whaamaisenga. Ia i le tō whafo ia asiata. Ia male mamalu o seo matou a inga New Zealand. Ia o loo whapena ona whiangai e le nei taimi ia ona o le tuua ai fo'i o le malo. Ia po o le a mia ai fo'i o le soifua se tasi fo'i o tamao le nei a inga. Ia le whatalainga ia vau liko a iele kia. Ia moli atu ia whaamaisenga. Ia inga uma le tatou polokalame le nei tai au ia iai pea au whaamawhanawhana o le atua. Ia mai se fo'i a le whanau pele o loo tangi mai ala. Ia nisi fo'i o le mawhai o na aua i atu i toe sauningo le tama. Ia whaamawhanawhana atu le atua. Ia maua pea loutou lotu tele. Ia o mea lava i tupu. Pei fo'i on whai atu o le nei soifuanga tatou te iai. Ia e iai lava mea i tupu. Afe mai fo'i le malanga le maliu ma le oti. O le ki po o le whaamalosi au po o le mea pito sili lea o na tāua i luma o le atua. Ia o le tangata po le au na yasi mai lona matai. Ia o lai tā pena ma sao ni uni. Ia fo i lea au na. Ia le whaapena o le maliu po o le e a mia lona ola. Ia a ua mauti noa le mea ia ngai. O le matango fie le na o le upu o le atua fa mai lava le tala Ioane apostolo mta upu mua fa upu mta upu Ioane mua e 5 a lona fai upu e 12 o le ua iai le alo le atua wa ia te ia le ola e whaavavau. O le mea fo i lea u te tusi atua i ate o tou o e whaatua tua i le alo le atua o Yesu Keriso. Ua i ate o tou le ola e whaavavau. So o le ola e whaavavau ma le manuia atali. Ia e le o se mea tau mate i le tangata whaatua tua i le atua. Ia whamanuia le atua ia i le neita e au. Ai o le atato a ngai loa i le tato au tu. E elisi vido sa tāpena ina fo ia ona o le fola ngala lea le taitai au i Israelu. Ina ua uma ona o sofa ia e Iran ia Israelu po o le tolu vai aso ia lea lana o sofa ia ilo Israelu. Ia na fola ilo fo i le taitai au lea Israelu. Ia o le taimi la e te toe o sofa i mai ia Israelu. Ia o le a le toe tuua la o lau takena ia wai pese matou. Ia e longo winga le la makua kulo e wai pese o e mal ele. Ia le atua ai famali tatou. Famai le autu o loo wha autu ina il tatou po kalame le nei tai au. E maua lea i le Mataio o lona mata upu se fulu. Ma tua foi o le tusi le nā. Ia o loo whapena o na whaatonu ina ia Yesu. Lona au so o se fulu malelua. Mai Jesus sends out the 12 apostles. Po le au winatu lea e Yesu. O na au soo po o apostolo ia to a se fulu malelua. Ia o ingoa le awali ia. O Simona le wa ingoa ia Petelu. O Antele alo na uso. O Iakopo le atali o se Petaio. O Ioane lo na uso. O Filipo ia o Patolomaio. O Toma. Ma Mataio le au la fonga. O Iakopo le atali o Alefaio. Matataio. O Simona le kanana. Maiuta le se kala o ia fo ilea na ia whaalata ia Yesu. Ia, o le wha mau ia ma le so whaalata.
ia mana ia o le ula ua le lisi le ia e tango e whaupopo e tu se malo ingoa ia mao vai sui sala le taitai o le ia le atua kawhia wa ai loka ingoa le lisi le anyway o le autu o le nei tai au whamai don't be afraid of those who kill the body but fear only God ia e matau i le atua o le whai upu e luasu ma le vanu o le tele yo o whatonunga ma lapata i ngā Yesu sa whai i ona so a o lei a o sa uni lato misiona lea e tele lapata ina a le wa au mai ia nai whai upu ia e a mata le whai upu e su ma le vanu ia e whape nā ona whai e se tato whaaso e le nei tae i pe luasu ma le vanu ia le atua pio na ua whaapu upu ua tu i lunga o le tatou a o le whaitaunga a toa o le whai upu na whamai aua fo'i tau te matatau i e whasioti le tino a e la tau te le mawhaia o na whasioti le anganga a e le lei o na outou matatau i e ua mawhai o na whano i ai le anganga a toa ma le tino i kena o le atoanga le na o le whai upu whamai le whaperetania don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. Fear only God, who can destroy both soul and body in hell. O upu ia o upu po o malilenga lava Yesu le li fauna. E le o se tala se apostolo po se fai evangelia o le upu lava na pa u mai i le fofonga Yesu a o tā pena le awina atu o lona au soo i le lato misiona. Ia le atua, tali tonu fo'i pe on whamai aua e te fefe. Whai le si tangata na iau au tafa, aua e te fefe. Aua tau te matatau i e whasioti le tino. Ona o le tasi lea, o le filinu me la tasi lea o le ngaluenga tā lai po o le ngaluenga mori mau. O le fefe. Tali tonu fo'i ua loa ona e iai to tonu le ainga o le atua ma le whaolatanga le atua. A olo o e fefe pea e te tau ma whai oe ma mori mau i le fina ngalo le atua ona o le anganga fefe po le anganga ma tau olo i ate oe ona o le vainga tangata. E le ngata e te fefe i tangata. Ia ai te fefe fo i le vainga tangata. A tonu e te manatu ifo a whapea mai tangata. Ia. Te le iloa po ai lea. Ia te whapea mai fo i tangata. Ia. E solo mua lava i le mea. Ona e te wawa ai fo i lo tangata tuai. Nisi taimi e te wawa ai lava oe i lo tangata tuai. Ma lo o langa tuai. A ua ngalo ia te oe. Ua e whanau fo wina. E ala i lea nganga o lea tu. Ua e whanau fo wina ina ua e talia ina Yesu Keriso. E avea maali i mawhao. Lefa mai ei Paulo whaauta. Ua mawae mea tuai. A ua whaafo wina mea uma. Ia lea tu. Pe ila o le tau amata mata tu nal tatu whaasoe le nei tae. Pamaia. Don't be afraid of those who want to kill your body. Lātou o e tau mawhai. E whasioti lo tino. E ala foi ona e mawhau ma e manatu ma e fefe ia i lātou o e whasioti le tino. Pe a whai olo mawhau foi olo e mawhau wha le tino. Olo e ola wha le tino ma olo e mawhau lava i mea le tino. E te mawhau wha apea ia. Nei o ua latu e whai atu pe mori mau atu le suafo Yesu ai wha apea mai. Whai mai tangata. O ai oe. Fea na e a o ngā tuspa i ai. O ai na o iei nio whailonga, o iei nio kusi pasi. O iei so te keri whawhaife au. O te loa tasi le nā fefe po le nā whaamatau o loo ia te oe le tangata whanau fōwina po le tangata whaatua i le atua. Wa whai lava ma whaafefe ono o lou wa ai lava
i fai upo mai po e tau mawhai e fasioti le tino. Ia, ia le atua. Ai whamai they cannot touch your soul. Le ala whamai Yesu, aua e te fefe iai. Aua e mawhai o na pai mai mawha leanga lau tino pe fasioti fo i lau tino. Ai le mawhai la o na o le lato malosi i le mea lae ue le atua o lo wanganga. O le mea tō tino le nāna e tā ua i luma o le atua o lo soul po o lo wanganga. Ia, ia le atua. Whamai don't be afraid of those who want to kill your body. They cannot touch your soul. But fear only God who can destroy both soul and body in hell. Ia, paila ia. Ia le atua. Ia e tō mānatu fo i mawha malosi au i lo tangata i le nei tai au. Pei lava ona o lau inatu le lisi lea o so o ia, o te mana e whau popo i e malo ingoa. Tuu i e malo ingoa. Umalo e tango e vai le tusina. Ia na e tango le wha i Yesu. Wha mole mole tu watu i malo ingoa. O te fia a vea fo i ma apostolo. O te fia a vea maso o te moli mau. Mo lo finanga. Leo o wha longo le tai au. Aua o te fefe wa ole mata wa po le fefe le na wa fainga tai la bona e tu i luma wa tele ia mau ma fa maunianga mai le upu le atua wa fa malo si aua i oe ai a tonu to e pau wa le o le mea le te fa fefe ona o tangata ona o tangata de te ifo wa fai atu sautala ia pe te fefe foi po hani upu e te tautala tu ai le tusi lea. A mata mai lau fai tau mai lunga le fai upu mua e tau mai i lalo i fai upu ia wo o i le tato por kalame. E le ai mase mele i apo ai. E o lave le upu e te tau tala. Fa mai le tala Yesu aua foi e te fefe. E te popole se upu e te tau tala tuai. Aua o te avatu upu i lau mutu e te tau tala. Ia le atua. Le ala fo ina mata fo tato por kalame. Ia tate talo lava male fa maua lalo i le atua. Fa mole anganga pa ia. Fesoso ani mai. Wai le ai fo si ato o tole nei au na. Ia e fa matala ina ai le upu le atua. Na o le anganga pa ia o le atua. O lo na mana malana fa unga. Ia e mawhai o na o ina i tatou. Ia mawhai e fo tatou fa soa ina lana upu le nei tai au. Ai whamaia, ia e matau fear God only, who can destroy both soul and body in hell. Ia, o le vaenga la nā nei lalo mai, pe e whai lava si, e whai si maua ai, e tatau ona e mawhau whaunga e tō manatu iai. Ina ia aua ina i e fefe. Aua ine e fefe whailau mori mau, aua ne e fefe tau le matango fia o keriso. Pei fo i ono au avatu lunga le nei por kalame, le nei avanoa au mai o te whaasoa i le matango fia maleanga le lei, ai mai se fo i le lei ngana tā pena i keriso mo i tātou. Ia, ma tātā longo i pēa ma se whau, ma valu sia ha o le whau, ina ia ala mai, aua e te whaavai, aua e te whaatalinga tuli, aua fo i e te moe, aua e te, aua lele, aua nei e manatu mā i le nei vai taimi ma le tātou savalinga ua iai nei. Aua nei whaapaole lau walu i le atua, aua nei whaatanga whaia lau au nanga i le atua. Ia whaamoni o tātou o langa i lunga o le atua. Whai le au nanga, whai ma le moni, whai ma le whaamahoni, tātou tutu, ia ua lava ia taimi, pe lava o le tala paulo, ua mawai mea tuai, whaauta ua whaafowina, ua whaafowina mea whaatea le tangata tuai, lela tātou whaasolo i le neitusi. Whamaili whai upu e tolsu ma le tasi, so don't be afraid. You are more valuable to God than the whole flock of sparrows. Whamaia, o lea aua tau te mata tauai e sili o tau i manuiti e tele. Ia lea tua. Tele manuiti o lo fele lei soloma. O meo le foafoanga lea tua. Whamaile whai upuna i lunga atu whamaia.
e le faitaulia ea ni manuiti se lua i le asari. E le ai fo i so la ua e pa ui le ele e au noa malolato tamā. I ia le atua. Mai o manuiti na lo whamatala ina Yesu. A o ina pa u e a apatu le tamā ma lave ai. Ma whape nao na to e whasao mai manuiti. Ai wha mai lole le tala. A o outou la ulu lava. Ua whaitaulia uma lava ia. O lea aua tau te mata taua i e sili outou i manuiti. Ia le atua. Whamai ia. Don't be afraid. You are more valuable to God than the whole flock of sparrows. Po le ale tele ma le anoanoai o le foafoanga le atua ma mea uma. Le ua moli maua Yesu. You are more valuable than anything else. You are more valuable to God. E sili lava oe i le atua. Faitauina uma fo yo tatou laulu. How can you count your hairs? E le mawhai e whamaia. E le aise mea e le mawhai ona le faitauina e sila fia e le atua mea uma. Ia le atua. Lea lao le aho o mailoa ina i whaamalosi au le tusi lava le nei. Whai mai lane whai upu e tolu suma le lua. Ia e loa le nei tai au. E tā ua te le oe luma o le atua. Amen. Ao ina whaata ua se tangata e se atu nuu po o se whai ngā mālo. Ia, aba e ia le tatou tali ngā mālo le na umatu nei. Ua o ata fo i ama o umatamata atu le Port Kalame fo i ale tamā fo i le kalesia kakolito sa whai eila na tala. I se tasi fo e tu whaata singa. Sa ia moli mau ai mai a sau noa i whaapea. I le te leo le tape nanga a Samoa. Ia i le susu mai o tai o atu nuu ese. Na matua vali ia. Le tele o whaaloa longa ma le teuteunga whaamata ngō fio le atu. O le mea la sa pe ina mahalia i lau whaalo. Whameltala ale tai leo le kalesia kakolito. Whaape fea pe a whaape o Yesu le la a fio mai i to tonu o le tatou sauninga. O fe ila whai pe o M.O.R.E sa tala noa i le toina. I le tape nanga le i le matango fio M.O.R.E. Whamailan tala. O whaape nā le fe ila whai o M.O.R.E o lou loto. E whailoa ia i le a fio mai o Yesu. Pe a whaape o Yesu le ua fio mai i to tonu o le tatou whaatasinga. O whaape nao na e teu ina le ala e a fio mai a Yesu. E se le mana ia. Te lele lu i tau. Te lelu i tau te le tonu fo il naua i lunga upe ngata whailangi sa. Mo fo ilawa no te la ngona i le anganga whaafitai. Lea fo i tai o le kalesia ua tu lai mai. E moni a fo i pe e whaamaalia le tele o ana saunoanga le tele o taimi. Ae wa ai lava i le fe au ta ua o lo o momoli mai. Ia le atu. O whaape nā lau tape nanga mo Yesu. O whaape nā le fe ila whai o M.O.R.E o lo loto. E whaatali e lea fio mai o Yesu. Ia lea tua whaatai fo i lea fe au, po lea moli mau ola e tā pena i tātou. Whapena fo i le fe au le nei tai au e te fefe. Au e te fefe. Whamai lan whai upu lea e tolu suma le lua. Lea la tātou mai o le nei. Ai se na te tau au i luma o tangata. O au fo i o te tau wina o ia i luma o lo ta maa o i le langi. Everyone who acknowledged me publicly here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. Hallelujah. Ia le atua. A ele malama ele fefe pi o le amatanga po le autulen. E tau Yesu i lalo nei i le mea le tātou te nonofoi. Imagine o lan mea lai tupu lunga le langi. O lai tau o hele e Yesu i lona tama. Lupo whapea Yesu, Daddy, Father, look at my son, look at him. Ma ai lo watali i la le tau mai, le tau o le lalo langi. Ia le atu. Belena, au e te fefe, au e te matau. Fear only God.
paua le o le mea tatou matatau o le atua a o tangata. Ia o tangata e pei a o tatou ai vai tu le tangata po le ale ma maso po le ale ia e tutusa ma oe aua fo ini e vai le fa malu mai ma ona ofu ona e fefe ai lea e te moli mau ia because sometimes o le appearance o le tangata po o le lova ai atu le tangata pi e tau aloa pi e tau fo i lau moli mau ai vai atu nei tangata fo i pi e fa tau va pi e fai ngofi ona e halu te tala no le ala ufa mai aua aya everyone who acknowledge me publicly ia tasi la le me ono fuanga fai tele ono fuanga fai tele o tele le ala to fai fo ila utala le peila va ona o tau mafai e acknowledge a Yesu o ia o le alii o ia o le faola o ia o le tupu o tupu ua latalo to fio mai i lau taavale o te fai atu e sa o lele I always feel e tau fefe lo o te fea lua iau te tau fefe pe e langona i lo utino le tau lia ona o te iloa e to a tele tangata especially ia ia tunu nei mau te iai e to a tele tangata o isi tapua inga e le fia le suafa le o Yesu o te mafau ala sometimes o te mafau ke ua fanga mai au sisi pe te ua ita sesi ia o whaupunga i e lunga o lau tāwale. Ia o nā tua leo lo naita i le whaleanga pe whana mai se whana i lau tāwale. Ai wha nā uma whauwhaunga i nisi o taimi. Ai pe o lea ua whaamalo sia fo i lau loto o tali tonu i lea tua e sau ma pui i tātou ia ao lea tua. Ina ia aua ina i tātou pala ai. O ni tātou whewhewhe e tātou te tau lei o lea tua. E le ngata foi in public. Ia ai to tonu foi o tātou ainga. Tonu foi o tātou ainga, tonu o tātou e kalesia. Ma so se mea tātou te o iai. Ia tātou avea o se tātou vai su po se mea fia no tātou tala noa i tangata. E ale le whaola tanga Yesu Keriso. Ina ia tā pena ai fo ia tangata o loo. Leilo loa pe i le angasala. Na ia i loa ai fo i lātou e iai le manuia atali ma le ola e whaavavau. We have hope in Christ. O lo iai le whaamoe ma le manuia ma le nofoanga sili o na matango fie. O lo tā pena ina i le ali i whaolo Yesu Keriso. Ai me se le tamā mo i tātou. Vi ia le atua. Hallelujah. Whamele whai upe tolu le tolu. But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven. Ia opposite le le yala. Whai fo ila e te whaafiti. Ai se whaafiti a te au i luma o tangata. O te whaafiti fo i o ia i luma o lo tamā o i le langi. This one, it works in two ways. E mawhai ona e whaafiti o e le tangata whaatua ke usiano moli mau. E te whaafiti pe te musu fo i e whai loa Yesu in public. E te fefe pe te musu e tautau. E whape nā i lesi tu. E whape nā fo i le tangata e musu pe refuse. E musu fo i e tautau. Pe a whai o le te moli mau o te i ai musu e talia a Yesu Keriso. Walanga a e talia. E mawhai ona ofo atu le tatalo ia te oe. E mawhai fo ona e acknowledging ai pe te tautau ai foi. Lau tauti nonga o Yesu Keriso o ia o le alii malo whaola. E musu fo ila. Ia e iloa fo i whamai o te whaafiti fo i luma o lo tamā o le langi. Vi ia le atua. Ia. A sau pate vi ai le atua le nei tae au. O se upu wha malosi. E le ngata ia i tātou o lo tali tonu pēr ma whaatua ma fia e mori mau Yesu Keriso. Ia e mo oe fo ile nai te musu e te whaafitia Yesu Keriso. I lo o langa e te musu e te tautino. Ma e musu e avea o ia mali i ma whaaola i lo o langa. Awan i ngalo e whaafitia o ia i lumo tangata ma nofoanga whaitele pe te whaafitia fo i o ia a o e so i fua i le neila lo langa.
Ia, le whamai a o te whaafitia foi o e luma o lo tamā. Amen. Li ia le atua. Ia, li ia le atua. Tato mai le whai upu e. A whai upu la e tosu ma le wha, mamai. Au ato te manatu natu o sawe a vatu le file mu i le lalolangi. Oi. O te le i sawe a vatu le file mu. A o le penu. Ia, tuli mai po le ale winga o le nei sau noanga Yesu. Whamai ia. Awa o sawe wha amase sei le tangata malona tama. O le tamateine foi e wha amase sei malona tina. O le a wā foi e wha amase sei ma le tina o lana tani. E whai foi le tangata mawhili o lona ainga. Oh. E ese foi lau vai mai i lea whaupunga. Whamai le tala Yesu. I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. Your enemies will be right in your own household. Amen. E mawhau iai ma e tilo i le fe au o le tala le lei, ma le ngaluenga o le lei nga saunia Keriso. O le ngaluenga tu whaatasi po le ngaluenga o le tu whaatasia o loto maanganga po o le ngaluenga ina ia iai de file mui tu tonu mafutanga peila o le mafutanga le tamā i le atalii o le afafine i le tina. Ia, a le fōlinga mai i le whaupunga lea Yesu o te le isau ina ia I have come to set a man against his father. Le alala tatou o. Po le a tonu lava le mea ua whetalai e Yesu whapea. Ia, peila o na autu o le tatou polkalame. Don't be afraid of those who kill the body. Awa, le la tau a talatala. Wa whapea la o oe. Wa na o oe o se tangata whanau fōwina i to tonu o lo ainga. Po se tangata kerisiano wha mahoni lava matau muri le upole atua i to tonu o lo ainga. O te tali tonu, o i o le a ai o e mawhili o lo ainga. O le a mawhaifoi ona iaidi ese ngā o e malouta maha maloutina. Ona o ni tali tonunga male a oa onga ua whaapena ona na nau iai lo loto ma ua e tu ua ai mea sa e masani ai. A ua whapena ona nau lo loto e te muli ai loa ia oa onga ale tuspa ia po oa onga Yesu Keriso. O ina e mawhai ona iaise fe ese a inga. Ia whaata ita inga a whapea o oe o nai te mafuta i tonu o le a inga o le kalesia lea o lea ngai. Ia ai ua whanau fōwina lo tangata. Ma ua sui lo wolanga. Ma ua e manatu e te le to iai mea whaafia i tonu o lo ai. Pape o le whai se pāki o le nei kiwisi masi i tonu o lo ainga. O lo wala au lia umai lo ainga i ta tau na tau pāki whaatasi ma tau fia whaatasi. Se whaata i ta inga whai ngofie. Le ua vai mai lo ainga. Le ua e fili po ua sui fo i lo tangata. Ua e le mana o i te awai pe e te involved. I le nei pāti ua whai. Ai sea. Ua iei le tangata fau. Ia ona avea lea matulanga ua inosia ai oe. Pe ua e fili fo i e sui lau e kalesia. Ona ua e mai tau ma ua e iloa fo i. Ia. E le whaolaina le kalesia na anga i eilu ta mama lu tina. E seale tapua inga male mafutanga e whaile aso sa. Ia ai au mai le vai aso i le a inga i tutono le loto i whale. E matua ese mamao male mea lai ola i o male mea le tupui. Lia lau e fili ai fo i la oi. Ia, e vavai ese mai oi le tu ai ngā o langane. Pei o ina. E mawhai ai loa ona iai se fe ese a ingalea. Ia lea lai whamai e le tato autu. Aua lai te popole i le tangata e whasiotia pe e a whaina i lo tino wa mea mo ia. E una sasai oi.
e una o tua ile sasa ma le fusi pa'u ma le la au lo pakua pe a fai e te leu si tai lo ta mama lo tina po so se tangata lava ona ua e fili e te muli i le fina ngalo le atua pe ina ua e fili e ave atoa lo wola mo le atua ia le atua tonu o le na ua tau fisosoani atu le tatou autu ia e mai se fo i le uiga o lenei saunoaga Iesu. I have come to set a man against his father, a daughter against his mother. Yeah. Your enemy will be right in your own household. O le iai lava lou fili. E fai fo i tangata ma fili o lona ainga. Amen. O le fai o e ma fili o lou ainga. Ia ona o se tu le lei. I se tu le lei. Fai o e ma fili i se tu le lei o nan suinga le lei. Ua vaai ai le ainga i le te leo le suinga o lo langa ma ua e fili te muli i ala o le ali ma ave lo wola mo le ali o le suinga le leile na a whapela e le fia i lo ainga o a wo ma tangata o lo i o au tawhaia e te vivi i le atua ai a inosia la o e lo ainga ma tangata ona o lau a mio i le anga mau upu e masoa ma lau lango ngana e wha maualunga e le leile na suinga ia le atua ia tatou wha solo whai upu la e tolsu ma le fitu wha mai ia o le ua tele lo na lo whai lo na ta mapo o lo na tina ai titi ia te au e le au ngā lea ia te au ia le la ua wha matala tini mai lo Iesu le winga tonu la vola na fetalinga na saua i na saua ina ia wha ma se se aua o ina matua o lo langa tu ina atu i le atua maloa lofa i le atua ua matua i te le se suinga o lo langa ia o ila e tatau foi ona tele ai loa lofa i lo tamama lo tina a o le vaenga lea e tatau ona e tilo whamaia. If you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. You are not worthy of being mine. E mawhaila ona e tilo i le tūle waha o le mea mo ia e tatau lava ia i tātou le whānau. Ona tātou walolofa mahava i o tātou mātua. A o le vaenga lea e tilo tu e i le whamaia Iesu awha apea e tele lo walofa i lo ta mama lo tina ai titi a te au e le au ngā la e le au ngā oe i le mā lo le atua i ale atu e le au ngā fo i lea i a te au o le ale winga lea la ua e iloa le fina ngalo le atua o le mea lea e tau ona e whaia e tusa ma le upo le atua ma le fina ngalo le atua ma le taita inga le anganga pa ia o le atua le ua e iloa a ua tu mai le si tu le whato nunga lo ta mama lo tina ma le upu e au mai lo tina ma lo ta ma o ila e te fili ai po o aila e te whaalongo iai po o ai e te usitai ai pe te usitai i lo ta mama lo tina na e whanau mai ai pe te usitai i le atua o le na whanau fōwina lo wolanga pi ia le atua pe o inala na e whamai if you love your son or daughter more than me you are not worthy of being mine whape na fo ila i tātou ia tātou whanau a whaasili fo ia tātou mea e mana na o ia tātou whanau na ilo le fina ngalo le atua e le au ngā fo ila i tātou i luma o le atua e le au ngā fo i tātou e le mawhai you are not worthy of being a disciple or a follower of Jesus Christ ia le atua o le mea lea ese le tā uai o lo tātou malama lama a tili ma tātou malama lama i le loto o le fina ngalo le atua a wa o inae whai i le tā whiwhilinga pe whaamua lo ta mama lo tina pe whaamua fo i lau whanau lo wata li i malo wa whawhine pe whaamua le fina ngalo le atua
ia le atua. Amen. Ia le atua. Fai mai fai upe tolsu malvado. If you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. Le wa tolu la me wa mai ele anga va ai pele ele mafai ele au ngai fo ita ua ona avea maso le fo ila wa mai refuse fo e amolo sa tau o sele avelu na sa tau lo mamuli muli mai atiau ele au nga fo ile atiau ia le atua ka kio ka mai se sa kauro mamafa amo mata sa vali lungo le wala tele mamo so le na sa tau o le winga ele na le o le fasa tau roina le na o lo tata ngata tuai o le fasa tau roina le na o lo ta o le ola nga sala ma lo ta ola nga matanga lo ta ola so na fai ma lo ta ola nga tuai sa ta ola le fa mai apostolo o te fa ngalo me ua tuana au te momo e puno wai i mea lai tatia mai ua mawai le tangata tuai whauta ua whaafowina mea ua tatau na whaafowina lo ta mawhau whaafowina lo ta loto whaafowina lo ta tino whaamamaina lo ta tangata mo le ngaluenga le atua whaasa taulo take up your cross and follow ia le atua o a mea sa ta na nau yai o a mea sa tu ina nau yai o a mea sa ta fia yai ia le fo ila o mai le vai tau e tele ina toe fai ngō fia i fo i ona toe na nau atu i tātou i mea sa masani ia sa moli mawina fo i lea tūlanga e le i mamau atu nei ia i mea fo i sa fai ei whaatasinga fo i asio matou ai isi fo i o auso sa ia ua moli mawina fo i ua suile e kale sia ma ua vaitawina ua fia fo i le ari ia ai o le aso lava lea ina ua uma fo i le whaalave lave ma toe mai tawina ia ua toe fo i ai le mea e tasi ua toe fai fo i ale ia le la ua toe ia e le o mawhai o na whaasa tauro le tangata tuai le tangata tuai le nao lo o whaalave lave pea mai tala e penu mai e ave ese mea mamafa ave ese le tangata tuai o lo whaalave lave pea e whaalave lave i le tāwhainga malanga e whaalave lave fo i le tā au nanga i le atua i ia le atua mai if you refuse to take up your cross it's your cross and my cross e te vaia oe o a me tauna whaasa taulo lo tangata tuai ma lo tangata o mea nai ta tauna whaasa taulo tui ai sia whamai wa uma ona ave ke riso ma tui lungo le la au na maa ngalo ai au anga sala na e manu maa lo mai ai le tino na e manu maa lo mai ai i mai na e manu maa lo mai ai i le ti polo mana tonga fiti na e manu maa lo ai le anga sala matu ina nau o le anga sala uma ona ave matu i lungo le sa taulo ke riso le ala tu mai ai tau ia alu oe o a mea nai whaalave lave lai lo tino ia e alu malo whaatua tua uma ele aise mea ele itu ia i lungo le sa taulo mai Yesu wa mahea wa tau nuu ua fai le nei moe le ua tā sapi ai nei ua tā ai nei manuia o le atua amen haleluia fa mai lo le fai upu mulimuli o le maua lona ola e mau ai ia te ia a o le wha mau i lona ola ona o au e maua e ia if you cling to your old life ana ia wha Britania if you cling to your old life to your life you will lose it but if you give up your life for me you will find it ai faia e wha mau ma le wha sa mo fai e wha mau lo wola ona o ke riso malana tala lelei e te toe maua mene vi ia le atua e te toe maua
Au le wha mai mauna lo malosi. Au le wha mai mauina lo taimi. Make use of every opportunity that we have. Before na whai atu na whai Yesu. E te leto e maua se avanoa. O te leto e maua foi le nei avanoa. Paua nei o le aso tofi, le aso fia le nei, le aso se furufa, e te iloa outo. Toi titi a ngalo ia te au le aso nei o le polkala. Fa mai o le aso lulu le nei, o tau wa aila ia le vave ke le o aso le a. Koi kiki au misi, walati le wha manatu mai esi o tolo, fa mai soli. E fai sau polkala me fa, o a ngā polkala me o le aso lulu nei. Fa mai, o koi kilo ko le kālenga, so le o le aso kofi. Amen. A o se wha mau lona ola ona oa. Tupulanga mateine, tama mateine Samoa, le malosi o le nuu, se uatu nuu pele. Ya e leo se taimi le lei le nei e wha mau ilo wola mo ke viso. Fa mai a se tasi o au nei longa le atua na fisilingia i maa ua mastasi o so wata i fia lua tau sangari. Ia o maa ua umaua nga i atu le tai lima sfulmon tupu tau sang. Fa mai to e fia tau sang o lua ola na eto toi. Ia, fa kuale ia a pule alo fale ali il koe ka i lua sfulu a le fiku sfulu a kaudia ia ua maanga ia kele. Ia fa mai ia. O le ala le mea na te mafau e fai le lua sfulu na eto toi. Te lese lu i tau. Ia, how old are you? Wa fia o tau sanga na ua iai. Ia, kangole kwai lau calculation. E fia tau sanga ua e whaama i maua mo o e lava male la rorangi. Amen. Amele ave aile neilu i tau whamai. If you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, you will find it. O le maualo na ola, e mau maua i a te ia. A o le wha mau mau ilo na ola, ona oa. E toe maua e ia. Aleluia. Whamanuia le atua si uatunu pele sa moa i lau whaasausaunga i le nei fo i vaenga o le aso. Le aso tofi le nei, le aso se furuma le wha. Ia, ua le o toe umi fo i toe lava o ni nai vai aso. Ma le masina e tasi le tafo launga o lo i le nei fo i tausanga. Ia, ona uma fo i leo le luosu ma le wha. Ia. Le amete le wha apea i fuai nai nei toe vai aso le nei tausanga o lo toe e. E apea wha mai mau ia lo taola mo Yesu. Wa lava ia le ataimi. Wa lava ia le ataimi wa tau na wha sa taulo. Wha sa taulo ia lo tatino. Ma ona tu ina nau. Ia, ae sau e aveata i tau. Mata li i mawhawhine o le atua. If you refuse to take up your cross and follow me, you are not worthy of being mine. Amen. O se le amvelo na sa taulo ma muli mai atia. E le au ngā fo i lea i atia. O e fiao ngā. O e fiao ngā mo le atua. I ia le atua. Ame le whai ei lau whiwhiringa poto i le nei tai au. Ma e whaapea i fuai. O le a o whaasa taurolo tangata tuai. O le a o foina atu lo. Le a o fili. O te muli i ake riso. Ia wha mau lo wola mo ia i neito e taimi o le nei tausanga. Ai mai se foi. Tātou te lei loa le malanga le maliu ma le oti po o whea o iai. Ai mai se foi o lo tātou whaatalitali pea i le toia fio mai o ke riso. Mānaia ia o le tala Yesu. Le au na le ie ma le wha maoni. Uru fale mai i le fia o lo wani. Amu ia lava le au na yasi mai e lon matai. O wha pea lava o na whai. Whai lau whiwhiringa le nei tai au. Whai ufo i le tātou te talo e ofo i nātu ai lo wola mo ke riso. If you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for Jesus, you will find it. Tama, whaafitai mo lau upu i le nei tai au. Anganga pa i au te talo
ia e momoli o lau upu ia ai o loto ma fina ngalo. O ai lava e mawhai o whaalongolongo mai le nei taimi ma se taimi muri ane. Te tatalo le atua. Ia o nalangona ina i le nei tai au. Le whamaua lalo o lona loto. Ia langona ina ia liliu ese i lona tangata tuai. Ia whaasa taulo lona tangata tuai. A ia filifili e whaamau mau lona ola mo oe tama. Wawa e filifili, ai se whaamau mau lona ola mo oe. E toe maua e ia. Whaftai le atua i le nei tai au. Talo fo i tamai le anganga o le fefe. E tau ai oe matuasai sai le suwafo Yesu Keriso. A ia maua e lau whanau whaatua le loto tele ma le whamalosi. E a veai mamoli mau. E le mai e tau oe i luma o tangata ma le lalolangi. Pei lavona e polo misi lau upu. A whai mātou te whaafitia oe. E te whaafitia fo i mātou i luma o lau tama. Ai a whai mātou te fia e tau oe i no foanga whai tele. E te tau ina fo i mātou i luma o lau tama. Whawhitai le atua i le nei tae ao no lau upu tama ua fola ina. Di ia oe Yesu. Aleluia. Ia, di ia le atua. A whai ua e fili le nei tae ao e whaambau maulo wola mo Keriso. Ona e muri mai leo upo le nei tatalo. Aleluia lo, le atua le tama. Wa o whaalongo i lau upu i le nei tae ao. Wa o langona i lo u whaamaua lalo i o luma. Whaamole mole, whaamaa ngalo mai iau le tangata ngasala. Wa tele tau sanga wa o whaama i maua o lo uolanga. A o le nei tae au, wa o filifili le atua. O te whasa tauro i lo tangata tuai. Au te fia muli atu i ate oe. Ina ia avea oe mali i ma whaola i lo uolanga. Iaso o to toyo la usavalinga tama. Ka tala atu lo uloto Yesu. O te whatua tua i ate oe. O te tali tonu le mana o lo toto Yesu Keriso. O te mama ngaloai. Talia mai au i le nei tae au. Wa o talia nei oe avea mali i ma whaola i lo uolanga. Whawhitai Yesu. Nganga pa ia fe soso ani mai. I lau savalinga ma oe. Ona o lau suafa Yesu. Amen. Aleluia. A whaisa e whaia le nata talo le nei tae ao. A e muli mai ai mai le ta ele o loto. Aua e te masa o sala. Ua e whanau fōwina. Ua avea o e mawhawhine. Mata li i o le atua. O le alawa le taimi e o mai ai le maliu ma le oti. Ma le wala aua le atua i lou soifua. O oe o le tangata fōu i lumba o le atua. Whamanuia le atua i lau fōlaunga i le nei tae ao. Whamanuia fo i le atua i 𝚟𝚒𝚘𝚎𝚅 o whea ngai ai Samoa si watunu pele mai lava i maunga te tele se ia o i maunga iti. Ai whanau fo i lo ia o onga le nei aso. Ia iai pea au alofa o le atua. Ia, mole taimi nei. Ia, maa ngalo lava lau tau au auna i se upu fo i ua la vale. Se tala ua pa o papa i lau whaafonga mai Samoa. Ai tatou tau pule ia le nawa i aso le taimi lava le nei. Tātou te toi wheloa e fo i lunga le tātou por kalame o le ngaluenga o le lenga mo tangata ua. Ai mole taimi nei, whātou whāwhāso i fua ia si o atunu pele Samoa, whaamanu ia tele le atua i lava singa o le nei aso. Amen. In Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye.
Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Ṱavai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.